Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA bat MDC barim Kamaulai constituency uba embhal ang simli ularung no syaga National People's Party hakabala priang buram yu bat ikispa angut kinongkit kambarim ke UDP Maulai Circle do MDC Kamaulai ba taibor lang pathaw bat kinong yalam ke NPP ki bakentop yu sembut menteri rangba uba Preston Tensong u Presiden ke NPP Meghalaya u Dr. Wanway Roy Kharluki bat kiwe kinong yalam. Lapriang buram siya ka NPP yu ba embhalang simli haga jingelang kabalalong ha indoor sports hall maulay maudat baki hagas ni sa jan kalay tarik unay lur arhajar arpuar haga jing senran nang kinongket kam ke NPP maulay block haba ay jingkran hakani kasngi ba embhalang simli ula ay ka jingkular ba mau bat ka kenhun jong u kindon lang bat ba tebor lang pathaw bat kinom shet kala uba embha ulong baka kenhun jung u kala shim ya karai klam jing shap tiang bat antre shitom klam jing shap tiang ban penyo ka jing job yo ba taibor lang pathaw ha ka election MLA house nam arajar arpulai uba embha ula penshairu ba mau bat ka kenhun ki klam shet kala yo ba process di saukme henrai u haban mi namar ka jingja ka bakum ka kenhun ulai kendu ngadai briu ubam ko abram uba sothu la ka bor Pingi khat ke ni ba proses daga program ni khat ade penyeso asya ka parti UDP yale anak parti UDP ngangan numi kon kalau lu kemud dengan sacrifice la dia nam ta bafini la bafi pad anda haba lastang ban perung ikit khat are lastang ban wanra ni kitu kebedan cikok laga kongres ka parti UDP kilalong kinokit kam kebasosi kalau ba kibobun na kinong yalam haginit kijomi syak kendak syarot Kepupun kita ngelam jungi ke sakil UDP yang kita kepor syaweng serut. Kita pat kamru syaweng no. Ki unit kita per kita kita ngelam ru dan jing sanya syo weng no iki mia konsol syo iki ya kena ke jumpa nanti. Ha jangan te begitu ngelaban no. Syuburom ke burom ni denre ngam de bakwa bor ko burom. Nada film burom lem kita nge trailang ha ke kenhun ke jungi bau ngaruh dalam sultanat ngaruh dalam sultanat di kebun haga kedua dan pikiru ngalayui upaya kejingan ban buram kejoki ban ngong ketika kejingan ban buram kejoki kalau pelong upaya ini ban sotrai haga parti ini hadin jung itu kiki kepelajar Namar jom kita kejang syak kendak no syarut jing syaweng no syarut ke jing bom saria syo ikenong ngelam juga parti UDP ke jumi hakine ke beper kalau mi ke kendrom kendram kalau mi ke jing per jumut ngel pensong se kenong ngelam ke bahmat juga parti ha ka bakhadul la perlu kam kai ke pada jing so ke jumi bana perlu kam kai ngel stang ban kiwen ban na dokumen hadang joka ta ke kiwen ke jumi namar ngela sotho begini ban weng no ila dia ban e no ini ke parti ke bagilan kan sang senam so penur hadu kata-kata hendren le kumno kamdan ke ciburam namar kamdan ke ciburam rumar kliang ni po mulai konstituensi ikini kinong ngelam ikini beber ban haba kadon ke bukum kata ngela rai ban e no ini ke parti ban anda de arpana jai pernah kelatan ke ciburam perjumun ngela wara saka parti hakinong ngelam ke bakman belum kamkai undan kecing ya boleh jumpa undan kenu nang taban rak sekecil so jumpa bahkan tahabang ngiler sai ada kam mobile phone sukriang batiang bantuan ndai tanginga ikut pun kejung ibu tasi ini penbet yang sesi tasi ini keren yang sesi tasi ini perhak yang sesi bani penbet yang ini kekam hari ngaruh dan sesi ya phone dia lada danglong setang sap prakenta rum lele lada vie no ka parti NPP nai penisa ada ki benut dengan ngong wei bingila kerja dia dengan melasuk pai ari ka pol pengiku abantan kecing stu jumut kecing kran empatiau misalnya ari dah bangila resign pada wawan bi kata kecing kro ani kata kecing sotho sothar syo teng la ko moput ke sebut sana namar pa hakapor pengikwa tadi ite dala mi pada wawan bi namar pa ladam penbet pentalan lo ngin ab yang sesampos nan
syakhabut jungi kat nu ke jing saja ni syah ni pak sor sulong ngim tek ai ruam hot ba bejok idon cepo habut berdasam ngan ladan ke yesu dek sedang man kapor nomor pelai tur na asap nanti bom tiet ke jungi ngilek cetai cepo jirang lu kunta terter ni dan asor sulong ngim tek kan rek tu budan syakhabut kat nu ke jing ki omla ban yang penbet yo pun sam dan rek mental lala la pediam kadon ke jing do nom pat kadon ke jing nom pher andre lala ban penbet kapok mut pada jela sam kamla su pan kam trai ke tak penbet no boleh sebut ni parti NPP kepada sim ni inisiatif tambah ngim dai ban kelat pat badan ki bakran khonyo ki bai parti ki kran khonyo ki kan tho ki kan no ari ya don lang ha ke ka sarkar ladai kan ha kabinet lawan ra ya ke ke MOU siap car kita ke parti sikentin rumang ku bau menur ang tengah porwan rasa ndaladap ban penskam ya kata ke MOU lawan ra ke kabinet ndalakut ndamunu bersa dalam sama lapian layap yang lun lapan benas ke partai are ngaptip stan sakbanya sok stan sakbanya kenyum sadanda kita kiba kenyum bat kiba kran sok sadanda ngong kimlong kiba tebet ban nyalam yang nek jala ke cumi kedai sekontra pulau mana ke kabinet yang kali biru kita lain ke pedas tos jar-jar ke kiwairu kisam jar-jar balik kena tangi ke NPP arna lada fair lada bakla kena ke NPP lada kajok pada lada kisai so ke kam ari ngiru khamya yo bentalang bansa ajmiro ngalada NPP ngati bahar hot nilai kan hari balik sempat le besar kontrak ini di biru apa nilai dan betalang deh ada desa kentok desa ino dapur bah di Cinyaro ada balik kan yang ini kan kalang kita gede kisah berbeda dong ngayui hak parti NPP ngong mau menaik kita di dalam kita perkat kibanut bacim kirai nak kita cibiang jom jelaga cumi sausnen bon ki ba parti NPP kala le ipore balengkot ki wei kala sanchar bon snem ke ki wei pat kala sanchar bon snem ke jelaga cumi andre ka parti NPP tang sausnem ban tang sausnem kala le shibon ke pada dam de ke jingnot ka bomot ni susah kumjo ban apdang jom ta ka jingnot ki bon gru ki jing tunjo pat ki jing persa ki jing le dan mereka menghaduk kita kecil ngayui baka parti NPP gaya lah bantuan dah kecil seru cuma ban kata kecil